Director of School Education and Literacy Kadala, uba bantay lang je karshandi hagakat pratrik naitung. Ulapan mi ya kajing penapait ba, kabla batha ya baru ke school, ki bampat yo jing itho bagi deben apply no mardor, ban yo ya kajing itho hapok a right of children to free and compulsory education, RTE Act, arjar kandai. Director ulaong bagi school ki batrekam klem gajing yo jing itho, ki deben pa iki application jongki haka form 1, Shaki District School Education Officers DSEO hapok Henry Ubnai. Ki school ki deban yo ya kajing itho na ki buar badekmi hakapor balabo kenang bakin la ban beteng ya kajing turekam gajongki. Nalor kata director ula maham ru bagi tu ki bampendam ya kani hapok Henry Ubnai ken ngat ha kajing syak khang kerdap jongki school but an syak shu ya ki bakin dang beteng ya kajing turekam. Kajing penbena kelamana ru baon syak syu ban play ki school ki bathamai klem da yo shwa ya kajing itho na sorkar. Kumju la betha ru iki bor penya jongki ni ki school bakin let me mardor syaka office jongki DSEO ban sedang ya rekam kabade ban pendap na kabenta ban yo ya kajing itho.